ناٹس 10 40 50 क्विंटल कोई चौड़ा 56 इंच का होना जरूरी नहीं है. ठीक है पढ़ियो सही कर आज शाक जमात में दमन है इनसु खोजनावन तय कुरान पढ़नी मुहक्किक बनियो पाने मुझे मुहक्किक बने पाने वश कुस्तावन पे वश कुस्तावन पे पई रोजी ने क्या छुवाना पैगंबरस वनुन एम कोर गलती हो दे रहा पाने बनो ना डिक्शनरी बोल गई इन डिक्शनरी आज नेट बोल गई आज फेसबुक मौलवी के बारिया आज मज मौलवी बनो ज्यादा बहुत लटन कमरस में कुर्सिया किताब 5 पकी तो बनो अल्लाह आज ज्यादा मौलवी बनो आज हाउ थाई किताब लाइक तो माशा बिचार 10 वरियन मदरसन में छना बिचार दाल खवन दाल पच से मज फाक ते लगन खुशक चोट खवन आज मुफ्ती बन अच्छु मुफ्ती अच्छु फाजिल बनन अचन पुनवु गसन रात रातस बेदारी आसन येले लोक आसन च मस्ती मज निंद्र करन यह आसन कुरान मजलिस से लेके मदरसा मन और आज जाहिल मौलवी नेरन दबस है यम कम गई मौलाना यम कम गई फजीलत यम कम गई फलाइन फलाइन दे बिस्तर यम गई अल्लामा यमो पानी 10-15 वरियन जिंदगी मदरसन में गुजार में आसन हम क्या इनकी कदर जाने की ये लोग क्या है आलिम जाने के आलिम की कदर क्या होती है आलिम नाटस 10 40 50 क्विंटल आलिम इल्म से बनता है और इल्म के लिए कोई चौड़ा 56 इंच का होना जरूरी नहीं है. ठीक है आलिम के लिए दिल होना चाहिए. अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह में अजीज कर यार बच ईमान को बचा वही क्या करो तर्जम ये डिक्शनरी मौलवी बने क्या करे तर्जम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कर बदी होने ऐलान करने ऐलान लेकिन आ जाओ अहमद रजा के दरवाजे पे आ जाओ आला हजरत समझ जाओ समझ में आ जाएगा तहफुज़े नामूसे रिसालत किस शख्स का नाम है मुहाफिज़े नामूसे रिसालत किस चीज का नाम है. सारी तो एंकर गलतियों ने इरादा लेकिन फाजिले बरेलवी ने जब कलम चलाया दोपने ओ जालिम सरूदी ना ये ख्याल बुके मिसवन कर बदकारी हुन ख्याल इरादा ना पैगंबर मासूम होता है ख्यालाती तौर फिक्री तौर जहनी तौर तसव्वुरी तौर किरदारी तौर अखलाकी तौर हर तौर पैगंबर पाक होता है. सुभान अल्लाह. अब इस पाकीज़गी का मुहाफिज सुनो अहमद रजा फरमाते हैं वह हम बिहा लौला लौला अर्रा बुरहान रब्बा यूसुफ भी गलती का इरादा करता अगर खुदा की निशानी न देखता. थोड़ा करबा आसान भी क्योंकि बड़ा अहम नुक्ता है नाजुक मरहला इस नामों से हम क्या बोल यूसुफ ने इरादा गुलाम मोहम्मद साहब अंदर आ गया आ गया अब्दुल गफ्फार भी अंदर आ जाता लेकिन जगह नहीं मिली. तो अच्छा फर्क है क्या बात तलक के मिस तौर फिक्र गुलाम मोहम्मद साहब अंदर बैठ गया. अब्दुल गफ्फार साहब भी अंदर आ जाता लेकिन आपने क्या समझा अब्दुल गफ्फार अंदर आ गए. अंदर कौन आया मैं समझा रहा हूं एग्जाम्पल दे रहा हूं. गुलाम मोहम्मद अंदर आ गया या अब्दुल गफ्फार भी क्या मतलब सुखिए कि ना ये में वो सुखी है आई मतलब क्या को बुझा समझ के मैं सुखिए मगर अमुक मतलब गो ये में वो सुखी है तो वन छुन सो आमुद के
ون چھن سو آمد کی وہ داخل ہو جاتا امی مطلب گو ون چھن داخل گمت کی ون چھن اندر آمد کی سنو فاضل بریلوین کمی آئی کر تحفظ کمی آئی کرن ترجم دپن یوسف ارادہ کرتا نہیں سمجھے کرتا یعنی کیا نہیں یما وانتن کور اراد ہم لوگوں پیغمبرین کی عظمت اس بڑکن کی ہن لیکن تحفظ دیکھو کیسا کرنا ہے دبن یوسف کرتا ارادہ کرتا اس کا مطلب ارادہ بھی نہیں کیا ہے کیسے یوسف علیہ السلام بھی ارادہ اس بچاؤ اس تحفظ کرتا یعنی نہیں جواب نہیں آ رہا مجھے پورا کرتا یعنی اس تحفظ کا چھوڑا اس بچاؤ کا چھوڑا کیا ہی نہیں کرتا اگر اللہ کی نشانی نہ دیکھتا تو جب خدا کی نشانی دیکھی تو ارادہ ہی نہیں کیا بچاؤ ہوا کہ نہیں ہوا تحفظ رسالت ہوا کہ نہیں ہوا اب یہی ہے احمد رضا یہی ہے محافظ رسالت کا نام اعلیٰ حضرت ہوتا رب دہنے ہوتے ہیں وسیل تو ایسے گناہ نش معفو یوں ون یمو پت چھ دنیا میں تم چھن معصوم یہ کوئی بھی ہے یہ اہل سنت کا کیا کہ اگر اس معصوم بے کا مانو تو مطلب گو اشکوری کا درجس پر پھوئی کہ یہ نبوت خاصا یہ نبوت خاصیت یہ معصوم نبی آسان یہ عقیدی زمین سنبھالا اگر بدل کا اس معصوم مانہون اللہ تعالیٰ دی نجات اشکوری شد شد فائز کہتے پیغمبر اب آگے بڑھئے امپت کمن جماعت چھوئن آلہ سگے نبی پاکن صحابن جماعت دنیا اسمزیم انبیاء آئی تم چی ساری خود آلہ مگر انبیاء پاتا آدم سے لے کے حضور انجن صحابن تک دنیا اسمز ساری خود افضل ترین جماعت وہ میرے نبی کے صحابہ ہے ساری صحابہ چوبانی یم باقین نبیان امت تیم یہ امت یتام صبح قیامت استائیں اعلیٰ ترین جماعت حضورن ان صحابہ سہری عظمت وہ صحابہ تو قرآن مجید یہی تعریف کر یہی عظمت نبی بڑے بیان فرمان تو اللہ تسبو اصحابی یعنی صحابہ نہیں جو برباد شاباش میانین فرمو اگر میون صحابی کنک موٹ دی خدای سی وجہ زیرت کر بیان نبی اگر کاتما پات وجہ بدل آشی آشی صحابی کے صحابی تو غیر صحابی ایسا تک بکسائن نہیں پتا لیکن بو دہراؤ تاکہ یاد دے روز صحابی اجتمس ونن یم نبی پنیو ظاہری چشمو ایمان کس حالت مند وچ ایمان کی حالت مند راو دنیا من امس کیا پیونا ماشاءاللہ ام سے ساری الگ الگ نظراؤں نے کیسے اس کیا الحمدللہ تمام غیر صحابی اجتمس ونن یس مومن آش مگر ظاہری چشمو وچن نبی اگرچہ خوابس میں وچن یا تم پتہ وچن وصال پتہ مگر صحابی بنیے صحابن چھوڑنا خلق تو ساری صحابہ یمن من نبی فرمو اگر میون صحابی کنک موٹ دی خدای سی وجہ پتہ وت غیر صحابی صحابی آسن یہ دی کوئی عہدس برابر سون کائٹ کنک موٹ کائٹ کوئی عہدس برابر سون دپن تیل تی میلی نی تیوت ثواب یوتا مینے صحابیس کنک موٹ خیرات کرنا ثواب المشوبات جمال نبی تاز جنت مثال نبی اللہ لا وسلم
من جمل صحابہ کرامن عظمت میں کرن میں نبی گوڑے بیان. اب قرآن کی آیت جو میں نے تلاوت کی ہے رب العالمین تمام صحابہ میں عظمت کرن بیان لبن والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اللہ تعالیٰ پیغمبرن میں درجات کے بیان یہ پٹ کر خدائن نبی صاحب صحابن میں درجات بیان یہ ساری نبی فضائلن مز ہیوی یہ پٹ نبی صاحب ساری صحابہ فضائلن مز ہیوی. یہ نقطہ تھیو یاد نبوت چھک مقام نبوت کس مقام اسمن نبوت کس منصب اسمن ساری نبی ہیوی شک منصب مثلا کانچ ڈی سی چھا پوسٹ یم تی ڈی سی چھ یمن چھا پوسٹ یہ پوسٹ یہ بڑھ نبوت اک پوسٹ یم نبوت اس پر آئی یم بنے نبی مگر ام پد یم فضائل تم چھنی پوسٹ چھکنی مگر فضائل چھن سارنی برابر. یہ بڑھ صحابیت اک پوسٹ مگر رب دپن درجاتن من چھن ساری ہیوی کی کمالن من چھن ساری ہیوی فضائلن من چھن ساری ہیوی. یہ پر رب العالمین پیغمبرن من الگ الگ درجات تھے فضائل تھے کمالات تھے. یہ پر تھے پروردگارن نبی کریمن ہن صحابن من الگ الگ درجات. اس میں آیت تلاوت کر ربن کر گوڑے بیان والسابقون من المہاجرین یم کرنا الگ بیان ساری صحابہ کرنے ہیوی بیان. اگر ساری ہیوی آشن تیل کیا بنا رو السابقون الاولون من المہاجرین والانصار تیم یمو مہاجروں تو صحابوں مز گوڑنیتون ایمان جب گوڑنیت ایمان انن ول تو پت ایمان انن ول چھن ہیوی صحابی جزاری مگر ہمن چھو ربس نیش الگ مقام صحابی چکنی مگر درجاتن مل چھن کنی کے صحابیت چکنی منصب مگر فضائلن مل چھن کنی درجات کے. توجہ میں رب العالمین دبنی مہاجرین صحابہ انصار صحابہ من گوڑنیتون والذین اتبعوہم بإحسان. والذین اتبعوہم بإحسان پت تم یمن ہنس اتباع کر گوڑ کری اللہ تعالیٰ بیان تم صحابہ یمو مہاجرو تو انصارو من گوڑنیت ان ایمان ام بدبن والذین اتبعوہم بإحسان تم پتیم شاباش یمو یمن ہن اتباع کر رد پٹ یمو یمن ہن اتباع کر کمن ہن السابقون الاولون یمو مہاجرو تو انصارو من گوڑنیت یم بنائن السابقون الاولون یمن ان مقام کر گوڑ خدایان بیان ام بد فرمون یمو یہ اتباع کر رضی اللہ عنہ وردو عنہ یم گئی خدایس رئی خدای گو یمن مگر ہوج کر اللہ تعالیٰ گوڑ مقام الگ الگ بیان مگر ربندو پا یمن انام تی پوچھو کرتا من وَأَعَدَّ لَهُمْ یمن سارنی چاہے یمن گوڑوائیں ایمانون یا پتونو فی ایمان وَأَعَدَّ لَهُمْ دبن خدایان کور تیار یہی لکھا کیا کورن تیار جنہ تجری من تحتها الانہار یا جنتس میں نہر چچا اوئی چھ اہل سنت دیون نار ہر صحابی نبی یہ جو میڈین کشمیر انڈیا وغیرہ یہ قرآن مجید دبن وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّهَا دبن خدایان بنائی ہے دی خاطر جنہ کہاں دی خاطر یہ مو گوڑون ایمان یا وہ ان دون کو سکڑ ہوں
کس کڑی کت بنیاد پہ کڑی خداین یمن وعدہ دیتمت معاذ اللہ رب سن آیتن پہ حملہ کرن وعد لهم دپن اولین ٲسِن سابقین ٲسِن آخرین ٲسِن یم نبی صاحب صحابی بنے وعد لهم جنات رب دپن ہر کسی کو میں نے جنتی